Anya laki din! Sa dino ti papanam lando, nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manen apagsayaatan nga ibagbagam dita, lando. Nagadulaki din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay, kalukwan sa manen ti papanama si kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklata ka di baybayan. Am-amukan, lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag no madamdama. Mga anak ka, ni di papanak. Gawahan tayo party ti baboy, tani aldawan. Sumangputan, dagi tayo paskawin. Nakay babae, dakay ti makamu ka dagi ti Ricardo ah. Wan, da kamin ti makaamo kadagi ti pang Ricardo. Di kay una agdandanag. Ay, madanagan ang arota ni aldawan. Sumangputan, dagi tayo paskawin. Lumabasak pa'y! Ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mo ni Lando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya ngay kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Nagsublimat. Nagsublima nga paisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata jilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta jay nagpapasken. Nalabit ah. Sa bagay, adu mo ti na party ababoy. Kasano no matukul ti aklo ako na dapat raw. Di tayo parikot daytan, gaputa na tangdanan tayo lang mat nga agparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlando. Ay amo ko no nya ti gagaraan na dayta. Ha? O may lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol, ti panagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta dito? Ita saan mo't ada tayo tinagpapaskan? Sa bali mo't atao. Ha? Esos, napanan ijelamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya laki din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Ingaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, landaw. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita makmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka la nagbainan anapan nakipangan, nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anya laki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko ah? Nagadupela sa dita. Mangan kakidain. Ramanam dagitan sangpet ko amakmakan. Papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwal. Agpag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, lando. Di kan rumrumar. Jack nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog, tas anak mo ta makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino kumama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, lando. Rumor ka pa'y laarab-rabi ay. Hala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun orayan na sumangpag. Maturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga daman rin nagpasal. Adu kay tinagsangpot abalikbayan ni tadi ti lugar may. Dayjay manayin. Adda nagungik ababaw eh. Ay, sigurado amang rugidan nagpartay. Sinalbagan na paripid raw. Di nagpaibot awisin niyo may tumulong agpartay.
bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta kumparay. Hindi siya maray. Duwan ababoy tinagumay. Nalapit at duwamat ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adomot ti may sagana. Na. Maritmit ti kaldeng. Kaya't asawin day ta. At dapay kalding apartyunda. Nagganasay nga pa nagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karne ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay ka. Agin lalabas a kita yan dang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingisingan ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Mabasak pa, pare Pedro. Ni mo parilando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas dahi ta. Lumabasak ko na, pare. Woy, lumabas ka na taparay. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuha na, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli o. Kitaan. Ala, kung nagpweso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedro. Ay kung lumabas ka na taparilan daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. Ada nalipatak, pare. Eh sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adangot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedro. Isubli ka untoy pala binulog ko kin ka. Apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito iti balay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw. Iso dito imutin ati pang isubliak pare. Sika talaga. Idisumlatan dita igay, tayawid ko inton madamdama. Ay, wala pare Pedro. Nay, madamamit gayam ti panagluto yaw pare. Uy, agpaskan di Hawaiano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Adamit gayam na luto magmakan di talamisaanan pare. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina ko. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinti umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no ko. Ala mga alakan. Inka mga ala iti pinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedro. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay, katuan, iming bakit adda iga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asin na o tinagpaskan, Jay ngay, lakay Hawaiano, ijidaya. inimbitaranda ka. Ay, isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay, kat inimbitara kon ati pagbagay, tapno makapanganak mo titikar na Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagrupropam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka. Anya laki din, di ming. Agsaw manin. Mairan-ranod ka matitar, aramidag. Lumabasak pa dito paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, nadama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pag-urayak kanilanay nga nakaw. Apay nila na tata. Ada nga min ng ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrika daw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nila nay. Kasangay ko nga may gintumbiga. So, partin mi mati ka kay suna baboy ka. Ay, advance happy birthday, tata Ador. Hey, agyaman na pa raw. Ado laki dito may maki-birthday, tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy yung may sagana. Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalina, landaw.
Maday. Maday talaga. Makaungutak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramiday. Ha? Amo ka teramida kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Parang ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Nagsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Tumabasak, Laday! Pare Pedro! Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Tumabasak ko na! Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay! Tumabasak! Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray agsaring madang. Nagsublay. Nagsubling agpaiso. Adaytan, Tumabasak pa na, Lanay! Pare Pedro! ay lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban nga may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Maday talaga. Saan na sa yati kastoy? Nasakit tinagam ka. Rumbang kumamad nga ayabanda. Ta umayat at kumamakipangan. Ay, uy. Uwinag pa isaw. Ay, amo kang. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Agtignaya ka. Ni pare lang ti sumunga dito balayaw, lanay. Un nga agpaiso. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-an mo na kumadjawasay. Adaytan, nakaisom sumungan. Nanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito'y awasay, di na palabas pa alawas kinitatang mo. Italaeng ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayang ti bisita yaw, Lanay. Ha? Uwan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, Lanay. Ay, mabisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo. Tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka man nakipangan, asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, di ba kay di ka kitagyaban, tadamanin insangpet ko makmakan. Jak ka nandagita nga insangpot mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko, amangan kadagita. No di mo kayat akaden, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparpartaken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamarit, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Ming. Sumardeng ka na sumanaw. Mabasak pa'y, nanaling. Nay, si kaamot gayam, Lando. Nay, madama mo tipaskin diti balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nanaling. Sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga rin tigin agarak di daw. Ay, imot abak-bakatan.
Ada ka di ibagbagam, Lando. Ay, kwa. Awan. Nanaaning. Sige, inakaw. Awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarit na? Nagalas lang nga ro din abakal. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmagna dita, Lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Nagdaram na kaon! Ay! Kinagat na akong di asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga ginlalabas. Dayta la makmakan ti adda di ta panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin, Lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapag nakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ako ni ospital. Dayta ti maganab mo, Lando. Agnakam kay daan. Nagsakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Numalpas ta amangan. Tulungan nak amapan aglaba ijay karayan, King. Yes, darling. Numalpas ka man nga agdigos kat laba am adagosan ti underwear mo. Di mo isabsab itlatan ijay CR ta nagbangsit. Saan man na dayta ti bagbagam, Anastasia? Mangmangan ta, dayta underwear ko ti bagbagam. Pudno mat, makalawas ngamin adi ka agsuksok at iti brief mo. Ay, di mo pigsaan tagsaaw, Anastasia. Kababain. Ulag! Adda ulag! Ha? Agpukpukaw iti ulag ni Ding. Ay, mapanag ka na si tayan na. Ops! Hoy, King! Pinanawang matantikan ka daw. Na, tiawanan ba in alalaki? Nakangaglang ang iti ulag, ti maray adagosan. Ayan ti ulag, Ding. Simrak dita kusina mi, King. Nagdakal nga ulag. Bala, aglisi ka. Tasya kung ti makamu iti ulag asimrak di ta kusina yo. Nagturid ka talaga, King. Di ka butang iti ulag? Anya kumagay ti pagbutngat. Ulag lang dayta. Isurum nga rod no sa dino apasit iti kusina yaw. Tinagturungan ti ulag. Kitahan yaw. Natiliw ko ti cobra. Nagdakal. Nagdakal ako, bra! Awan ti rumba nga pagdanagan yaw kakalugaran. Natiliw kong daytoy a cobra. Rumbang lang nga awagan da ka iti King Cobra. Tanalaing ka nga agtiliw. Anya? Manipod ita. Awagan da kan iti King Cobra. Saan ka di nga imbagakan ka at tulungan nak amapan aglaba ijay karayan? Pasensya kan, Anastasia. Napanak ngamin nagtiliw iti cobra. Nang ibagakan ka amapan ka agtiliw iti kobra? Apay, di ka agbutang nga amangan nutok kawan nakatiulag. Ay, awan kabutang ko, Anastasia. Bakit? Diyak kabutang ti ulag. Sigurado ka nga awan kabutang mo, King? Wen, bakit? Awan ti kabutang ko. Ha? Gaputa di na kinuyog anapan naglaba. Dagiti laang lopot ko at ilinabaak. Imbatik dagiti murong mo. Apay nga, ay bakit? Apay nga'y tarupam. Ha? Ala, ingkaglaban! Anya laki din ni bakit? Innakaon, si kamot, agungat kaladagusin. Saan ka ngagbutang iti ulag? Ngam kabutang mao tingiwat ni bakit mao. Nanang, Sa bagay, basol mo matlaang no apay abugbog kawan na ka ni Anastasia. Ipangpangrunam nga may tagtilew iti ulag. tumultulong aklaan kadagiti kalugaran, nanang.
Kasanon, no adda matukkawan jay ulag. Wan, maawatan kay ti dayta, anak ko. Ang delikado dayta nga aramidam. Tamangan no si kati matukkawan. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Uray puutin nyo ti bagat. Jay ulag, ti kagatak. Anya? Apay nga dagkuti-kuti iti unag tilanggot si. Anya nga ityadda di ta unag. Ay, kita man. Ay! Ulag! Nagdadakkel nga ulag! Ay! Ulag! Anastasia, apa nga gririyaw ka? Agriyaw tarupan! Anay ko! Apa nga tapis ka nga ay bakit? Ha! Apay nga da ulag di talanggot si. Iya da yung kanyak dagita nga ulag! Ay kwa, isurrender ko dagita nga ulag ka dagiti masaknan. Bakit? Iso nga inornong ko di talanggot si. Basta iya da yung kanyak dagita nga ulag! Mabuta nga! Dandanin maluto ti tinula si daan ta Anastasia. Mabisina kon. Nasayaat nga rod, no kasta. Isagana mong dagiti pinggan. Ken kutsara tamangantan. Ada ulag! Nagdakkel nga ulag! Ha? Nimot minang jagi pukpukaw iti ulag. Mapanak adagos itayan na. Ops! No, timarayan, kat pinanawan ng tilutlutwan na, nakangaglaang iti ulag. Ayan tinakitam nga ulag, minang. Simrak di taban nyo. Anya? Agdigdigo sa kita simrak di ulag di taban nyo, mi. Anya? Ay, kasano kadakal? Basta, nagdakkel. May sada pati kadakkel na. Mala, sumrekak nga rudan iti banyoyo, kat alae kon tidakkel nga ulag. Kita nyaw, nagdakkel a kobra tinaala kiti banyo da minang, kakalugaran. Ay, dadakil nga pa isang Agyaman na, King. Kubra. Kasano lang atan no awan ka, nangala iti day ako, bra. Awana ti pagbutngam, minang. Inkabil ko ni ti sako ti kobra. Ay, agyaman akmanin, King, ha? Nakal tinaitulong mo kanyak. Ayawan na niya man na, minang. Ayaban daklaan, no makakita kayo iti kobra. Anastasia, Ay, di nakman kalbi-kalbitan, si kaking. anya laki din ni bakit? Apay ayo, matmaturog akon. Ni bakit mat? Ay, di mo man singan, di pan naturog ko. Ha? Anya dayta? King Cobra. Ay, buwisit ka! Agsapin ka man! Nagturad ka na amang ipakita iti dayta! Salbag ka! Hey, buisit. Siyak manan ta ginaw. Agluto ti pagarmosaran kan agdalos itarubayan. Apay, King, agrek-reklamo ka? Saan? Bakit? Apay ko mga agreklamo ak ngay. Apay nga rod ato man nabutob ka nga agin inaw itinagar mo sa ranta, ah? Anya laki din ni bakit? Tumanabuto bak ayamat. Kat no agkankantaak. Anya? And I love you so. The people ask me how. Anya? Makitam, naglaing ang agkanta. Bakit? Ulag! Ada ulag! Ha? Nagdakal! Nimot tata isagani jag pukpukaw iti ulag. Mapanak adagos iti ayan na. Oops! Na! Hoy, King! Pinanawang manan ti trabaho! Ay, kawanan ba in alalaki? Ti marayan, nakangaglang iti ulag! Ayan ti ulag tata isagani yalong. Naa, tatay sagane ko namlatan. Di mo iraman ti apilyi daw. Ayan nga ron ti ulag tata isagani. Simrag itidaan nga aparador may. Anya? Wen King. Nasiputak a simrag di ulag di tadaan nga aparador may. Sige, tata isagani. Sa pulag di ulag asimrek di tadaan ni aparadoryo. Kita nyo, kobra tinatiliw ko asimrek kita aparador da tata isagani, kakalugaran. Ay, dadakil nga pa isang ulag. Agyaman na King. Diyak laing pagarop a subrek pa igayam ti ulag iti unag ti aparador. Wen, tata isagani. No, anda makita ti ulag at araon na iti unag ti aparadoryo. Talaga asurutan na. Anya,
Kas kuba kadagiti marabuti, nga agnanaed iti uneg da paradoryo. Taraon da ita dagiti ulag. Kastagayam. Wad, tata isagani. Nalakala nga nakastrict ti kubra iti daan niya paradoryo. Gaputan, nakalukat mo tiri daw na. Wen, King. Dahil nga minentiri daw ti aparador may. Iso nakalukat latan. Abot pa yun ay. Isumat lagayam tatay sagani. Komporme nga min niya abot ti sir-sirkan ti kubra. Ay na anak ka, madandanagan aram idam. Anya laki din ni nanang. Anya nga min aya ti pagbutngan nyo. Di pa nagtiltilaw mo iti kubra Awan ti ruba nga pagbutngan nyo. Expert da ito niyag tiliw iti ulag. Sa maysa, makatultulong agpay kadag iti tattao. Dagiti ko mamaseknan nga ahensya ti gobyerno ti ayaban dagiti tattao nga agtilaw iti ulag. Kasla isumatlaang, nanang. Tay, Kasla isumatlaang nanang. Kabailak magtagtiliw iti ulag. Kat idatag kumatla kadag iti maseknan ti matiliw ko nga ulag. ay oray pay. Ngamday tamat biyag mo ti agpiligraw no matukkawan na ka ti ulag. Anya laki din ni nanang. No problem kung naklangarudan. Jay ulag tagbuting kanyak. Ngal to pa si bibiyag. Anya? Ay na, nagadumanan ti muran ni King. Inal daw lakit din nga aglamaak itinagado alupot na. Anya nga tanupo urak lang nga dagito'y alupot. Tapno agnakam. Ay, alaak man langan, tainak ipalabakan kwa na. Anya day tinalamuyo. Ulag! Ayan ti ulag, Anastasia. Ada di tayan ti luplupot now! Anya, no kasta, nakabulos na giti ulag nga insakok. Awanan kay ti baingking! Sa anak amatay iti gita ti ulag! Ngam patayon nak iti nervyos! Anya laki din ni Anastasia. Managbut-buting launay. Anay ko. Apa nagtapis ka nga, Anastasia? Kasano, no tinukkawan nak day tanga ulag! Saan mo't siguro, bakit? Mabit lang. Talaag day ta nakabulos ako, bra. Siguro. At daanting-anting man niya, King. Apay, anay bagam day ta. Ding. Kasano? Naglakam at tiliwan, Jacob ra. Ayaman pa eh. Awan, ti anting-anting ko. Amok lang terarabidak. Iso akabailak at iliwan dagiti ulag. Sana all. No, adda makita yung nga ulag. Ibagayo lat ta kanyak, ta siya kun ti makamaw. Agdi na maganti pa ng tiliw mo iti kubra. Adon ti makamamuken ka. Gapo iti kinalaing mo nga agtiliw iti ulag, King. Aya, Wen, King. Nagbalin ka asikat. Gapo iti kinaturad mo. Nakatiliw ka manan iti kubra, King. wen, tatay sagani. Dayto yaw awagan da King Cobra. Ay, saus. Nakabut-buting tilanga na. Nakatungraraw. Awan ti rumba nga pagbutngan nyo. Kitain yaw, tayo ayamag ti King Cobra. Ay, di more aramidan day taking. Nagdakkel day taking kubra. Ay, di kay madanagan, kakalugaran. Jack 2 pa'y madanagan. Kitain yaw, no kasano nga garaw ti King Cobra. Ay ayamag kaon. Naglay nga talaga ni King. Ay, ayaman na ti King Cobra. Naglayng. Ha? Bakit tayo? Iga magpay ti ulo na. Tinukawan nagtiulag. Ay, saus. Tinukawanan ti King Cobra ti ramay ni King. Jagpay kaya ti matay. Itaray na kadagos ito ospital. Day tati maganab mo, King. No saan ka na itaray adagos dito ospital? Malamlamayan ka kumaitan. Nadang. Gusto ni Nanang, no di ka pa'y laagsar ng itar aramidam. Matay kan, kat no natay kan, makiasawa akto
tumatan iti sa balay. Anya, ay saan bakit? Jak kayat nga asawaan da ka ti sa balay. Jak to nararamidan tagtiliw iti ulag. Ipakaambok tulaagan ka dagiti masiknan. Ta isudan ti makamaw. Ay, jak kayat ti masapa amatay. Ala po pagayam, ditan tinagdibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Tea Tina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Niya kailangan tararamigdam lakay. Sumango ka na. Ay na, nagimas talaga ti panpanangan mo bakit? Katwan alakay. Anya lakit din aya. Ay na tilamadmadlaw mo. Alakit din. Umay ka mga nang. Di kakit maragsakan. Kasaan mo aparikot ti panangan ko. Anya, Lakay. Sangunak matang. Parakupan na. anya, kasano ko mga arakupan ka nga, kat nakaluklok magkamutain. Saan ninyag sabat ti takyag ko na arakupan ka? Anya lakit din ti asawa kaya. Sakman lang ti mga rakop kan ka. Hindi nag-arakupan ata dyak mag-angas. Nalaki din ay bakit? Laki din, matukurog talangan. Apay, di nakadi ka ilay o lakay. Kuha ngamin bakit? Ambok nagmalmalam ka nagtrabaho di ti balhay. Iso di kan kahit asingain pa no kasti arabi Ay, kasta ka di lakay. Ay na, ay na. Nag-sweet ka matang. Malangarudang maturog tan. Ay na, no amom lakuma. Akasla akla na suya iti tabano bakit kita ka? Oh my God, Marilydia. Mapadapay jogging. Uray ta na sa papaymet. Ikwa, maridani ka. Kayat ko kumaa. Ngam isaganak pa'y ngamin tibalon dagiti anak ko. Amangan ngamin numaladaw da. No intun madamdama pa'y nga isaganak dagiti balon da. Maawatan ka, Mare. Ngam kita hamlaing Ibagak daytoy ngam di ka kumamasaksaktan. Anya ka di day ta, maridani ka. Sige ibagam lang. Kuha ngamin, Marilydia. Lumukluk magkan. Ang mga numauma nila kay muken ka. Anya, ay namare. Adayo ama pasamak day ta. Ay ayatan nakti asawa. Anya lakit din adanag mo aya. Makipanganak pa lang diti balayo tatang. Madamdama akton niya gawid. Ketuan Wilfred anak ko. Ado pa dyan loto ni nanang mo asidaan. Mapankalatan ni dyan kusina. Ay, agyaman nagtatang. Ang magure ka man. Itaman pa'y makipangan ka dito balay. Apay, saan ka diyan nagluto ti asawa? Sigurado nakaluto itan ni Lydia tatang. Ang mga nunangan pa ikik din akadwa na dagiti ubeng. Kay, apay nga ron nga umay ka pa'y makipangan dito ingay. Ito na imas ti pa nagluto ti asawa. Ewan tatang, amok na ita. Iso nga ron nakalukluk mo again. Ay na, makasuya tatang. Anya kita makasuyan ako nam. Kitpud mo mo tatang. Kaslaak nasuya iti taba makakit-kita iti nakalukluk mag nga asawa. Ay na, nagrigat lakit din aya ang maisuot ti badaw. Lakay, tulungan nakman ang isuot iti badaw. Ay na, nagrigat nga min tinalukmag, bakit? Ay, anya lakit din aya. No nagriga mga mintag pakutaw. Ken may sa, jakon masangot ti mapan ag-ehersisyo. Gapo taas asikasun kayo magkadagiti anak ta. Ngam ikam kumamot iti oras ti bagim Naglukmag ka una yan. Ang mga numaheblad kan. Anya lakit din adanag mo ay alakay. Adayo ama pasamak dayta. Adayo ama balo ka. Ay, sus. Hindi pala makarit namat ito naglukmag nga asawa. Mailiw ako na yan kan ka. Ay na, day takot ti kay kayat kukin ka, Alma. Ay naglailo ka. Talaga nakapimpintas kan nagseksi ka. Katwan sana kasi ti asawam alo siyang. Binaybayan na ti bagina. Gapo siguro taadakan nga asawa na. Ngam di nalaam mo.
Naumakan, gapo, iti kinalukmag na. Ay, isang ta na pagsaritan dayta. O may kaman kiti. Ay, papaps! Inakikuyod, Wilfred. Madlaw talaga, mailiw kan kanya. Puno ka di dayta ngayon bagam, dani ka balasang kao. Wen, Tata Daniel, nakita ka mismo. Simrek ni Wilfred iti dagus ni Alma iti rabii. Imbagak da ito'y kada kayo to sa bali ti atap ko. Amangan no adda kalukwan nga aramidan ni Wilfred. Kaasi matigayim ko no bilang. Kalakit din ti anak ko. Kunak ano mang rabrabak lang iti kunana anasuyan kundi bakit na? Anya? Nagrabaw mo't tanday ta arason no bilang? Uwin nga Rod. Ay, bayang balasang ka. Palutputak ti anak ko no pudno ti atap mao. Ngam ni di wala kumandak da kamatin kan kuana. Asak tinang idanon ka da kayo, tata. Amangan nga minugumura kanyak. Bayang. Jak to ibagbaga sikati nakaibaga kanyak iti amen. Naimbag arabi iyo, tatang. Umayak man. Bay, sika magayam Lydia balasang ko. Sumrek ka. Agyaman ak, tatang. Ala, agtugaw ka pa ay. Kanya ka diti masapol mo balasang ka. Apay arab-rabiain kat imbalativ ka pala dito'y balay. Kwa ngamin, tatang. Amangan mo't no adda dito iti asawak. Awan pa'y ngamin katrabiin. Amangan kunak no imay manan nakipangan dito'y balayaw. Kanya. Ay, pasensyakan palasang ka. Gamawan dito iti anak ka. Saan nga imbay dito? Apay, saan na nag-text ka? Saan nga rod, tatang? Madanaganak pa'y kit din. Ay nanap-napanan nga tanday dya tao. Malabayamon. No may dito'y balay, ibaga kasap sa pulam. Ay agyaman na nga rod, tatang. Sige nga rod. Agawid ako. Tawan kadwa dagiti apo ko yung ije balay. Dito'y kandagus ko amaturok, Wilfred. Ay, saan Alma? Naskin nga gawid tamasapol dakdagitan nakong. Anya laki din ti kastoy a sitwasyon ta. Kayat ko, lumabalin. Kat dito'y kanya agnaed. Saan pa'y nga ita, Alma, honey? Bayam, dumanon tumat na siguro dayta. Kanon to pa'y ngay? Inton mao makaunayan iti asawam, akasla piggy bank? Ay, isikamat. Malang din. Agpakada akong. Umayak tumanay. Inton sumarunaw a Domingo. Naimbaglaki din. Tada tulbog ko diti balay. Saanin ang masapol nagtuktukak pahin na. Naggapam lakay. Aha! Inururay kasi mangpat. Madanaganak. Gaputan nala daw ka nagawid. Nakariin ka pa'y? Una, inururay ka nga rod. Malaing ka mga ano. Nakadasarte makan ije lamisaan. Kuha nga main, bakit? Nangan kami ni opisina. Nag-overtime kami. Naladaw ka nagawid. Ala, hinta maturugan. Rabi iuna yan. Sigurado ka, nag-overtime kayaw. Bakit? Anya laki din aya. Mamati ka di kanyak. Ala, intaki din. Maturog tan. Nasaya tay may ka dito'y balay anak ka. Napatagti kayat kung nga ibagakan ka. Anya ka di day tatatang. Adda na alingag ka maipapan iti madingar aramidam. Adda ka no babae asikse akasinsin narak mau. Pudno ka day. Kuwa tatang. Awan kinapudno dagita nga gwarwaras maipapan kanyak. Jak tumarami day ta. Agpaisaw? Uwan tatang. Pudno ti bagbagak. Asino mat ay nagsiding ti dila na. Anang ipadamag kada kayo iti kasta. Ay ibagam kanyak ti pudnaw. Mariknak nga gululbud ka anak ka. Anya laki tin ayan ni tatang. Dahito'y lang ti maibagakan ka anak ka. Agpanunot ka iti nasayaat. Gapo tadakas ti manggulgulebe ti asawa. Luad na di mo magustuhan iti asawa, may kakasaritam. Saan akasta nga agaramid ka iti kalukwan? Naglukmag namin una yun ti asawak tatang. Kasla taba ang makasuya. Nasuliso ka kinalma. Makitam, di inaklon mo mulaang. Ay na anak ko narabaw day tara sa ontap nulukom ti asawam.
Nasingpot ni Lydia. Saan nga tagtagari nga uraw ng ungtam. Sa italok huwam kidain, ay saan ko akanunungan tikas tangar aramidam anak ka. Makitan, adda nagbaliwan ti pamagim, iti kanayon mo nga isusurot kanyak amapan ag jogging. May mayat matlaeng no mailing it tayo dagiti daduma ataba iti bagi tayo. Wen nga rod, madlaw ko akas lalimag antibagay. Kun binawasak pa yung tisigod akaado ti kankana. Mayat day ta, Lydia. Agpasiksika, tapno di nakaisukat ti asawam. Ay, anya lakit din na yan. Apay nga grungaab ka maten. Nga mahin, amukon day ta nabayag. Sa anak lang nga nagtagtagaray, tapno awan rire. Ngam nagsakit gaya maridani ka. Nasuyan kanyak ti asawa kakasla nasuya iti taba. Isungarod asaan mo nga itulok nga isukat na ka ti asawam. Panagnagam akabailam ti agbalin a mas sexy pay ngam iti paglulukwan ni Wilfred. Anya lakit din na ya. No nagimas tumang amin timangan. Ngam sigay. Manipod dita, agpasiksi akon. Saan ama palay nga isukat nak ti asawak, gapoy tinalabas sa kinalumag kaw. Sige lakay, anak ko, ituloy yulat ta timangan. Ibagay yulat ta ano, anya ti masapul yo, tayawat ka. Nay, nalpaskan anangan, bakit? Nagbasit matintikin na mo? Kuala kay, nasuya ak itita ba? Anya, kasano ko maanasuya ka? Kat saan mo't atabati si Dan? Ay, kayat ko asawan lakay, nabsuga ko. Malakit din, mangan kayo lat ta kadagiti anak ta. Nakaskas tao. Abasit ti kanan ni Lydia ita. Mala, agar mo sarkakit din, lakay. Ay, kayat mo, ta itimplaan ka pa'y iti ka pa'y. Ay, saanin bakit? Ituloy mo kit din timangan. Nalpasa nga ro doon, lakay. Intun aldaw manen ang mga anak. Maturog tan, lakay. Amo, agpadataan na bannog iti trabaho. Timalikod ka matin kanyak, bakit? Wala, takas tamot tentar aramidom. Saan ka day? Kunam adina kun kayat asingaan no kastoy arabi eh. Lydia, bakit? Madanagan akmat. Iti makikita ng aramidan. Nagbasit launa yung tikan kanan tunggal pinangan. Anya lakit din ayalakay. Idi adutikan ka na, masikuran ka. Itamot nga rod ta binawasa ka, masikuran ka maglaang. Ay, di ka mo't mauawatan lakay. Lydia, bakit? Di mo ko maunay tag-diet Ang mga nadada ka sa mapasamakin ka. Ay, nakakaasim ton ata kita nagtano kasta. Uray tadamot jay sexy pangisukatam kanyak no bilang. Amom na ita, bakit? Nabayagay na makadkadlawak. Ngamjak lang amin kayat tiriray. Iswa sa anak lata na nagsasaw. Namuak pa yan nasuya kan kanyak. Akasla nasuya iti taba. Iso ngay karkarigatak tiyang dayat nga uray na rigat. Pakawanin na kumabakit. Amumot asigo da seksiyak. Ngamga po iti pan nakakumikom ka mga asikaso kada kayo nga agama. Nabaybay aktibagay. Naladaw ana amiris ka. Amasapon latamot nga asikaswag tibagay nga uray na asawaan na kaon. Pakawanin na kumabakit. Nakunlaapan laang ti panunod ka. Ngam ikarik, makiwin na suwasa kon kinalma. Diyak kayat ang madadaal ti pamilya tayo. Anya laki ding aminin ay ti pan nakasuyak. Ngam iniday jay bakit. Urnusin ta kumanti pagbagita. Para kadagitan nagta. Mapakawan ka lakay. Taaklo na ka damat labindot ko. Masakta naklata. Nagsakit tinamak nga inaramid mo. Ang mala, pakawanin ka para kadagiti anak ta. Ang yaman naglaunay, Lydia bakit? Ang lalaki din na ita kinalukmag aya. Narabaw arasaw ti kinalukmag.
tapno isukat ti asawa iti adayo asigsay. Anya laki day. Kadagiti mo't asawa a babae, wano saan lang nga babae. Ikan mo't ti oras para iti bagitayaw, ta para mo't lang iti nasalunat a panagbiag day ta. Ag-exercise tayo man, kakabsat, kan kontrolay ti ipaunay. Lah, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Nalukmag nga asawa, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Arlene Gomez, isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday ti ruwar, ma'am. Sibsibo ka na dagiti masetas. Nasayat mat nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga ro dan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayuan gayam. Sagbay amang itasar kayo ti kanan ni Mama, ket saludsudan nyo pa, ino niya ti kayat na kanan. Mga nagreklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Ta saan pa'y mo't anak kariing ni Madam Loida? Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kit dito'y sala. Tapno makita yu adagos no makariing ni Mama. Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man iti dalan ko, si Kahwana. Anya ti kayat yu akanan. Ta iso ti ilutok, madam. Saanan? Bilin nga mindaser kan ma'am, apakanan kayo na makariing kayo. Sa dino tayan ni Baneng? Aday ti ruwar, madam. Madama sibsibugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog, ni Baneng ti baon mo ditoy. Ang, Awanan tingam! Aramidam na niya ti bagbagak, pasyak ti bos ditoy, nalalang! wan, ma'am Loida. Kunak tungit namin ken Kahwana. Siyakla ang ti kayak ni Madam Loida. Saan mat asyak tinangibaon kan ka nga agsibog, Baneng? Nimot Cesar. Ngam imbes nga agboluntaryo ka, anya nga'y inaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya, Baneng. Sa anak mat akasta. No anya ti impaaramid ti bosta, kat isong mat ti aramida. Apay nga min aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay nadi kan aglibak, taamo kunday ta nga style mo, Wana. Unay kan, Baneng. Tasyak pa'y ti dakas ita. Hoy, si Kahwana! Di mo disturbon ni Baneng. Nagadumanon nga bagbagam dita. Oh, nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, Juana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Ang, sa anak pa'y anak kapagluto, iti pangaldawan tayo. Anya kalakit din na ya, Juana. Kasla di mo ang motor aramidam. Kan may isa, saan kumot at trabaho ti aglaba, madam? Trabaho ni Baneng ti aglaba. Nalipatan yung samot, madam. Di ko namkit de. Agpilpili ka iti trabahom. Nukas tamot lang. Ibagakin ni Cesar tay katanda ka. Saan kumamot akasta, madam? Narigat mo't ngamin, no jak maaramid ti trabaho di ti balayo. Mga no siyak ti ungtan da sir kan, ma'am. Awanan tiyado payasaw. Ala, mapan mo alang dagiti murang iti silid ko, tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabaam anasaya. Tanusan, amumon na niya ti babalin ang mapasamak, Juana. Ay, naimbag pa'y ni Baneng. Uray awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon na apagpupudutan. Uray awan matidakas nga aramida. Ape asi ka taglablaba, Manang Juana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Ape asi ka taglablaba, ako na. Kwa sir. Saan ka di at trabaho ni Baning taglaba? Wan, gamawan ngamin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga rin aramidin ni Baning no si kamo gayam taglablaba? Anya kay lakit din aya, sir. Okay lang kanya. Kabaalak ba? Bueno, ni mamamanan tinang ibaon kada kayo. Ay, saan, sir? Kas iti ko nakitay. Siyak tinagboluntaryo.
Apay ngagbuy-buya ka lang ititibay, manang banay. Adda ka mo't gaya man, Sir Cesar. Itaman pa'y anasapang ka anagawin. Isalodsod ko tisong bata manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuya ititibay? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho yo? Kuwang amin, Sir. Anya ako? Imbis at tulungam ni Manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo ti aglaba. Dahil tagbuy-buya kidi ititibay ti pangpangrunam. Di mong tan ni Baneng, Cesar, anak ko. Siyak tinagibaga, ang mabalin na tagbuyay ti TV no kayat na. Mama, Dahil tatipod no, anak ko. Sana bale, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juan ang aramidan dayta. sak magustuhan ti kasta, mama. Anya man ang tidakas ngay narabid ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adda ka di paborito yo, kadagiti katulong tayo. Ah, Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuy-buya lang iti TV. katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Uwin angam saan na trabaho ni Manang Juana ti aglaba, mama. Agpadala ang disweldo da kan Manang Baning. Isu arumbang lang agtrabaho da adwa. Ay da, nagadumanan nga bagbagam si ka, Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya, mama. Sana nasaya at nga dati pagpaborito yung babaunan. Kasano nung maupay Jamaysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babaunan na mapagtalkan. Anya yung imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar? Inungdam ka numan? Anya laki din ni mama. Saan ko nga inungtahan? Binagbagak lang. Isumati ko na nga. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, adda ti paborito na. Apay mata na ibagam ti kasta, mano. Itay simbang putak, nadanunak ni Manang Juana nga aglablaba. Trabaho mo't ni Manang Baneng ti aglaba, Manong? Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Juana ti aglablaba. Tabisi nga agbuy-buya iti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din o sino tinangibaga mabalin na ti agbuya iti TV? Sino, Manong? Ni mama. Anya? Anya di aramidan nyo diti pagtrabaho ak tatang. Ay, umay ka lang magbisitaan. Wala anak ko. Anya kay lakit din aya tatang. Kasano na makita da kayo ti amon ko. Sa pa-istrikto dayjay ang Madam Loida. Ay, saan mat siguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam, at dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Mala, idisuyo pa'y laang di tatang. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pasar ka Eh, saan na, ma'am? Ay na, hala okay laan. Amangan nga min maagungat ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day of ko ita. Malakit di. Pastra kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman na, Manang Juana. Nasingpot mo't gayam ti bakla abos mo kuha na anak ko. Wan tatang, nasingpot damang Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kaslag pilpili ti babaunan. Uray kaskasano, nagasat ka lang ta. Tadalata mo ti mangisakit ken kay ti daytoy balay. Wan nga rod tatang, no awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, ang mga no nabayagan a pimanawak ditoy. Ay ewan gayam, kaano ngay nga gawid kay ti balay. Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't nati umay ay di naman ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaanong tatang. Ngam padasak to ti makisarita kini Sir Cesar. Ang mga no palubusan na kang agbakasyon. Ikawan nabayag mo tayo nasaan ka nagaw away. Dapat bisita ni Juana Baning. Dayjay ka di ti asawa na. Saan, madam? Atang na dayjay. Single pa'y laang ni Juana niya. Aya, Wan, madam. Gusto tinangyong. Ay, masaludsod ko man, madam.
mabaling matgayam kag bisita dito'y balayo. Asino tinagibaga? Kat no pinastrik ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta Juana. Sana nagpakada kanya. Madakit din pinastrak na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay. Asino di bisita ni Juana, Kiko anak ko? Ni Tata Goryo, mama. Isugayam da dyan ni Tatang na. Asino tinangibaga mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay? Mama, anya kay lakid din. Aya. Kanayon lang na pagpupudutan yun ni Manang Juana. Siya kinangibaga pastrikan na ti bisita na. Anya, kasano nagtatakaw day chay? Ay, sus, grabe kayo mat, mama. Kasla na simpot pat ni Tata Goryo. Saan mat nga aglang lang ang nagtatakaw? Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si Kamet, mama. Saan mo pa imat nga amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit nga nagtatakaw? No good, tikasta, mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kang prutas iti kusina banay. Saan ka pa yung na nakikinda? Inyig ni tatang ni Juana dagita aprutas kin natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Ah, kasta gaya. Isumat laga makasla organic. Saan kayo nga agungan, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang kan prutas? Apay ko ma, kit presko madagita anatan. Sayang ano ba ibasura? Sip-sip mo tay ka, Juana. Agasam, taad dapay ti paprutas kin natang nakadasar. Anya ti bagbagam manang banay. Asino ti sipsip. Ah? Ay, kwa! Awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang baneng. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kani manang Juana. Isu asana nasaya at ngap apalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay, Baneng. Kan, anya ko maitano nangag mo. Amom, talaga napunwa na kun kan ka ah. O, di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang kasi kati paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanya. Basol ko ka din, no siyak ti paborito na. Day takot, si Kala akanayon ti nasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak akanayon ti dakas. Awan maaramidam, no may papan iti day tabanag, Juana. Ti pinaka-the best nga aramidam, kat akseptaram langan. Ni Madam Loida ti boss iti daytoy abalay. Kastagayam ah, daytoy ti maibagay kan ka. Anday ko! Anday ko! Ipatam ti buhok ko, Juana! Ay, di ba paspasamag dito ay Manang Baneng, Manang Juana? Ay, pasensya kayon, madam. Anya ti pagapamaan nyo? Agasam, ay pinungot kayo pa'y. Apay kadeya? Kasanong mat nga minsan, naapalaunay ni Juana. Ngamin, siyak ti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak ngamin. Urayan niya diyan aramida. Kanayon anapudot ti ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dahito yan ti bagbagak. Kat, papanawin yun aday ta ang Juana, sir. Managapal launay. No si kati aday di sitwasyon ko, maragsakan ka kadi. Tawa kaya ang amabambanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan Manang Baneng. Urayan tayo lang ni Manong Cesar, tagsasarita tayo. Dayta mama. Dayta ti bunga ti dagas nga ramid yo. Anya kalakit din na ya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Unay ta pilosopo kayo pailaan ngamin mama. Amuyo ka din o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak ng agpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo. No apay anagapa da Manang Juana, gan Manang Baneng. Anya. Kasano mga ngamin mama? Favoritism ka. At dati paburam kadagiti katulong tayo. Anya nga ita. Napunuan mitten aji maysa. Ha? Dahita ti pudno mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya ti trato yo kani Manang Baneng. Isu kumamit ti trato yo kani Manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan ti riri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo manan
Ang mga no damanan ti madanon mi ngagap abad iti balay inton malam. Siya kon ti makamu kadakwada. Sigurado niyo lang, mama. Delikado nagpinungot damanan. Sapay nakapsot kayo. Di yu idagabalan nga anawaan. Awan ti pagdanaga man ako. Nakaamiris akon. Ay, katkasta mama. Saan nga minanasayat nga dati paburam kadagiti katulong tayo. Tatay tati mabali na pagrugyan ti sanda pagkinaawatan. Inulit mo manen, anak ko. Kasta manen, timbagam kanya kidikalman. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di yung malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pa ilang arod ipatarpulin, anak ko. Ay, kat no kaya tiyo akat ipatarpulin ko, taibitin ko iti siledyo. Wana, agina na kapailaan. Agmerienda tayo pa'y. Saan pa'y analpas ti trabaho, madam? At dani ba neng iti salas, or-orayon nakatagigiddan tayo ng agmerienda. Ang amangan no. Ay na, di ka madanakan. Saan ka nga utan? No anyaman tinapasamak iti, lipatan tayo kuman. Agyaman ak unay, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin siya tinagkamali. Katita, kayat ko ti makabawi. Diyakon kayat amaulit tinapasamak, Juan. Diyak kayat nga aga pa kayo kinibatin. Napulaan tanda paborito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.